long doan pinilong Karbi long live team penili Bikram Teron la penili long nage serap dun cameraman registeron pinili tum non makke do bagge dak bisala thengnu mate di food town long hard of the town long along sidel tum dolo jasemet Karbi akhe dun don ke aphiong bepar beha hindi alang litung kaci padukon bilitung teknolong lo tapi paper beha jong si litung claim honpe budi itu mek his sampai reng porune alang litung mat hakon si penangan obe kimi itu sampai paper beha asona paper beha di jojor jolang hain alang litung pakhang kon bonglo laso tak si pini non head jong la dakau pini kon ban kela lo momo mia mana la dapat ke biryani mahal kuda pulo labangso alang itu medikan kupon bangke ladaki asona ladaki alang itu online penceng lo alang itu momomia food.com penceng lo alang itu info anda dak si dolam lo alang itu nal itu jong si online jong si sarji puro de labangso nal itu hack kono lo pernah pada kopi di kilo alang itu ladak dolo paneer handi penceng lo paneer doko peja penceng lo paneer tikka penceng lo masala penceng lo paneer butter everything including momos vegetable chili garlic momo items are that dola kurkure momo deep fried momo stream momo then pan fried momo tandoori momo every momo you will get here in Difu and this is called Momo Mia recently launched by Enige alang lipan ke Jasemet Karbingo DC मैं अपन से अलग इतुम काकू भाती तो फलो से आदिम में तो मैनेजर पेंचिंग की जेठान इतुम बातों ना पाई ना था आदिम ना लांग में हो नाम इतुम ला opposite बिज़ा लो बांग मसी लावांग सो मोमोमिया restaurant ना इतुम एक कॉलम को this is the restaurant you will get every जो ला लासो कैरेक्टर के इतुम बहुत famous कैरेक्टर लो इतुम का तो ये निरिता में पे बताए क्या सुसी लासो laso reason lo ini tu pudam lo laso kartun itu langlong lo laso kartun lo laso ninja for laso di akhirnya langit pink laso legend kartun dak sedulu laso kartun sampai lah itu dak papakan kono ये चेंगसी entrance lo kan itu lah kardom jo isi kartun menjelang itu selam lo lapen labang interior design to lang niyo lah itu jo non matke karen dam jibo dak mang AC facilities penchengo momo ke varieties iltum jo ladak laino art by rong farsamu jo lage thong nombe painting sampai dak ke kono lo ladak seminar itu pu independent ladak independent itu dak order sampai dinghang lo sampai dak two-seater dulu langsung kasih sekian lo dah langsung kan tui pena chair nanti tu bedi yang seri-seri jangan tu bang pada dak ini lo lapen ke ladak kan ke receptionist mate counter lo cash counter ni lapu bang ke reception mate counter lo ani men ke sama ani men ke sama ini urusan lebih di opening lagi di staf bangko nomor macam bangko cooking ke tan nomor 1 oke itu lah Frank kan hotel management kita cari dulu apa juga so how this idea came up to you like how you started this is it partnership okay lagi online search होते email online.com मतलब all over India okay अच्छा langsung translate dulu mah langsung kucing mana bilang this is first time wow congratulations making history so person like collaboration mana like collaboration ni person mana video person ni yang oh naam dekho
Tapi kami satu tadi kami sampai pinang kok. Oh, pinang lama. Ini betul lah, kompleks banget. Coba lagi. Oke. Oke. Oh, lalu langsung saya lalu paper behind saya pegang lah, so ada lalu tu langsung paper saya ni, oke kita ni pada dulu lah, customer tu mana itu nak bilang apa? Dulu dah tu family lama, family lama. Kusolo, ani kalian how the taste, kusolo taste. Mesen. Kusolo lah some franchise ke mana food chains ke ini tukar yang long di lah international lo di all India lah momo pulote lah so akhirnya banyak food chain banyak. Tapi di Phuket kan ceng lo lah some pulote kusolo ningarong lo mah. Ningarong lo. Ini ke phone number. Ini local people pun semua cuma Ili tu ke tandoori momo tu lah ke ili tu mah hidung long pin lang mah jadi. Kusolo recipe kecolong mah. How was the taste? It was very nice. I really liked it. Did you taste varieties of momo in outside our? No. Here for the first time. So how was the taste? It's very nice. You will come again and again. Yeah, sure. Okay, thank you so much. अच्छा कुशल बोलिए रुरुरा बोलिए Nili bangke dan Abdullah dan kampung dan lo nili masih yang kes mata nili lo, nasi nili lo, isi ini homu ordat pisi jualan lo, cuma ni. अच्छा Akhirnya ada momo pula itu momo chicken momo pork momo pe bena bahari belek ini. Ada tandoori momo dah hobi yang momo ni tu. दो big fried pan momo Nasi al nili bangka mana ini ada lo. Akhirnya hui ke angtan sidang kabunai na ya. Sudah medak nona ke culong lok bangke ekdom ini karong pilo. Jadi itu ke nade England lilipin London lilipin Amerika lilipin sudah meladak ke culong lok. Kalau dak ke kosong nak kabunai, meladak ke langsung si bonai. Nasi ke culong pen ini samulo. Lapen tu la nili budaya bangke non ini jum kardia tu ka lapang gue akan klaim mereka. Masih lapang suakam ke klaim ano bangke nili non di beredar di bajar komisia presiden do momen bangke nili hin bangke. Kemudian kardio sila suakam tu klaim tu ani hak do bangke nili hin bangke jakong orang bangke nili. Oh definitely. Nili belega bangke cerah tu dekhe dah ya. Sejak alang lo angkat ni komania kardio si do bangke dukan tu biji pilik pula tu biji bangke nili lo mantap. Ane nili rapun pun, nili rapun. Jadi presiden dua segala. Mau kiban nili cini ni dalam sekitar mana apa an ke nili cerap lahir lo nili. Okay, thank you. Masih dua lah ini. Thank you. जो लंगा आइटम लंगा Cara apa kami jadi observasi? दादा अपना नाम के केमने पाइसो माने খাওয়ার পরে খাওয়ার পরে কেমনে কেমনে লাগছে আগে এরকম টেস্ট করছো এটা তো প্রথম ডিফারেন্ট লাগিছে ন আমি তো নরমালি আমি পক মোমো ইবিলাকে ভেজিটেবল মোমো ইবিলাকে নরমালি পাওঁ এটা প্ৰায় টেষ্ট কেনেকুৱা লাগিছে ডিপুত আহি এনেকুৱা ফ্ৰেঞ্চাইজ ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ Oi, Jo, bolo ki. Oh, kusal ha? Sa tidak dulu. Dosa, to, nali kusal lo kilo ki order. Ada ni order ya. Ha? Pelin na lo to puno, kan lo. Kilo ki order. Eh, ke sa si juni berkaya. Sa. Momo si chuneng mani. Oh, momo lah curang apa? Momo mia dang le. Momo mia bang di. Oh, momo si order na ko sa ke chun chun lo. Sa momo ni cong. Nali sos mama lang ni selo. Abang tege. Ya, bisa kemana? Opening pun, langsung hai pun. Juga dalam dah restoran pun, langsung sih kadang. Oh, Nagaland langsung, langsung pun. Ya, opening ada cakap. Eh, boleh kalau macam tu tak. Kalau libat pun pakai aja. Itu masalah. Curupan lah. Thank you. Terima kasih untuk customer tu kami bangbom lo itu bahini di Karjulong pen bangbom lo.
Akhirnya antin dah momo bolu tadi, normally bang isi pan nalong selam po local assistant si alang itu selam po alang itu ke selam bang alang itu dah India long kape state long kosong si alang itu momo ke selam malah sorting si alang itu selam po labang drinks mana lah juice varieties of juice di lahai sampai lah alang itu dah decoration dekat place untuk di अच्छा क्या है kitchen perlang ni mah Messi brand. Oh, Messi. Sampai alang lipenda, itu ni alang sini nak. Bukan ya? Lapu ke ake hai alang li si cepadu lo, alang si honor lo, alang li koson besi lah bangsa mumumia di ili tum ke All India lo nak julong lo itu nahop di dalam sami nahop state lo dalam sami lah bangsa alang itu ke online ta search lo boleh penakan lah bangsa varieties ili tum exam lo lah kape katim lo ili tum bicu dalam sami ates beli ko ili tum dak lokal lo ke selang mumusong ili lo sami alang li lah bangsa franchise mate koson si lah so mungkin nam dumpen kenapa si lah so idea ke long pen di purong sepi long koson ali kang pen kenapa si idea long Karon, elemen ke long iso. Lapen rasa franchise ni first kelong dam cheng ke Noida. oh Noida lang si kelong dam. Lapen kelong dam lo ni chudam lang da. Oh. Amad ni lang kelong lo da varieties of more than Oh. 170 varieties of oh my god Itu madan na da ke pot mo which mo. Allah Amad ni lang daw lo yes lo. Kaya price lang reasonable fee. Oh. Mane every class of looking down wampe chume inda lower na nda de do ke plan beda ke kana street food long so price lo mumu ke long de so ke danda na kan so ke long ida ma na itu da for example chicken momo lo da kan ke 69 rupees then still long down 100 rupees one now le chicken 140 rupees 200 so price aja ni sini long beda mo so kitchen like then idea mo every people should come and enjoy the food there very good quality with good prices there reasonable prices in come 90 there around so jenis ini orang makan cuma so mereka sangat mau cuma ya umumnya kusda sangat mau ada franchise oh saya cek franchise kan itu memang dia restoran ada asal di Bangor oh jenis ini memang dia ada ini franchise ya अच्छा ini bang kopi pila biryani mohon kan ya umumnya biryani mohon model mostly Indian item dan dulu kan orang channel biryani dan kalau mutton curry chicken curry ada lah chef ke halat pun company ke dona cekoi dulu mah chef itu well done chef itu all over oh nampak itu kan milo tu oh contractual है no tidak kira orang dia Indian chef dia Indian dia so orang dia rice mostly focus on biryani okay ऐसा मालूम when couples work together yes like Himalayan advantage choose सकते हैं so how कैसे लोग जानी है journey ke lah kalau to be honest mana so franchise boleh because main idea mau chicken nak oh mana claim dengan alam tadi claim aku siapa oh अच्छा अच्छा next year line oh 4 years year share of them so been on another 2.5 years last year is Pakar ben saya lah idea semua oh okay okay mau apa ni itu app umumnya है item semua तमें जब तमें है mana aku kan dia onda dulu onda around 200 items से at present देखो सब staff maintenance क्या सब maintenance macam mana mana maintenance mana lah siapa so tadi है
मैंने ओके मैं आपको तो मतलब हायर बोला नाम तो Okay. हायर बोला Oke, lahat ng mga coding ko na ba yung coding? इंडक्शन Ba complex na mas ito. aku ini itu memang dia itu kan Pinangan kila di mapulong hotel management siya course do hala dak pinangan dak pen tourism pen sami siya dan pinangan kito itu do tourism pen masu semua duman dak mang the chances do yang home experience ini kalau soalnya sih aku ada mau cara ini dari itu dia orang kalau aku nggak itu jadi gampang gampang masih masuk plan itu langsung the carving on that isu jang tuman jasmen momo variety momo 100 more than 170 to say momo variety that's the tuman ji bhandali hin bila sini di ini ini lapang dia lift maingo ada offer itu yang di duplex bangun lalu yang kita motel dalam ada kali aku anak yang cuma duplex ini aku nanti ini lo kita dapat aku nanti 10% off dalam bulan ini kamu ke cuma lo aku masih beli kamu try oke coba bisa sama ekdom all the best for the future okay so na kasi customer hai jo kahni ardi nahi ma okay hai test apna how the test family pen ma 15 ke 50 लोग क्या उठा गया Semua ani kan lo kilo kami mau nak kan puji langsung pilih pakai langsung pilih cepat okay coba enjoy the test जो लेवल आता है चलो चलो तो कसो कैसे ना कैसे लामन खान भैया कैसे लामन खान कसो चुप भी भी ओके थैंक यू सो मच